Dobro večer. U veliko čast mi je, da mogu da učestvujem na ovom okruglom stolu. Kao već je naslov moje teme, bit će više iz praktičnog vidika preduzetnika, menadžerja, kad dođe do ideje kako ući na strane tržište. Znači, svaki ulazak na strano tržište može biti profitabilan, ali već u startu treba da smo svjesni situacije da svaki ulaz na strano tržište donosi i određene troškove, što se tiče financijsko, troškove vremena i na kraju krajeva i dolazimo do većeg rizika. Preduzetnik treba da razmisli o razlozima zbog čega bi on krenuo na strano tržište. Tu sam ja odvojio 4 je po meni najbitnije razloge: proizvodni, tržišni, konkurentski razlozi i financijski. Kad pričamo o proizvodnim razlozima, tu ima najčešće u mislima zbog čega. Da li potpunjujemo korištenje proizvodnih kapaciteta ili produžavamo životni vijek proizvoda ili fleksibilnije upravljamo proizvodnim asortimanom. Bitni su i tržišni razlozi. Ili je nedovoljno veliki domaći potencijal, znači rast domaćeg tržišta je premala. Želimo diversifikaciju tržišta ili želimo da izbjegnemo opasnosti da smo vezani samo na jedno tržište. Kad pričamo o konkurentskim razlozima, tu je veoma bitno upoznavanje sa snagom i mogućnostima međunarodne konkurencije, odbrana već postojeće konkurentske pozicije i popravljanje imidža na domaćem tržištu. Financijski razlogi, znači kod financijskih razloga obezbeđivanje potrebnih deviza, efikasnije upravljanje strukturom ukupnih troškova i naravno brži, sa većom masom, brži povraćaj ulaganja u proizvode. Kad preduzetnik riješi da će ući na strano tržište, treba da si iskreno odgovori i na neka praktična pitanja. Znači, šta je razlog da firma želi da izvozi svoje proizvode ili usluge na strano tržište? Na koji način firma želi da ulazi na strano tržište? Koji su proizvodi interesantni? Da li su možda potrebne neke modifikacije ovog proizvoda i koje će to da povuče troškove za sobom? Koji su glavni konkurenti? Ili su već neke firme iz zemlje koje izvoze ili strani konkurenti? Onda veoma bitno je kako mi već u startu određujemo izvoznu cijenu. Kako ćemo koristiti postojeće kapacitete? Ako koristimo postojeće kapacitete, da li će domaće tržište trpeti? Znači, veći rokovi, duži rokovi isporuke. Znači, sve su to neka pitanja koje trebamo već pre što krenemo u neko dalje istraživanje, da si iskreno odgovorimo i ako smo spremni da idemo dalje na strano tržište. Istraživanje stranog tržišta omogućava rukovodstvu da utvrdi kakva je tražnja i struktura potrošača na izvoznim tržištima. Kroz to sagledamo konkurenciju i na taj način planiramo promociju proizvoda. I kad mi imamo sve ove 3 stvari, ove nam služe kao osnov za postavljanje ciljeva na stranom tržištu, donošenje nekih marketinških odluka i kreiranje izvozne strategije koja je veoma bitna. Kod istraživanja tržišta poznajemo 2 ovako najčešće oblike istraživanja, primarno i sekundarno. Kod primarnog je normalno istraživanje sastoji se iz prikupljanja podataka iz terena, a kod sekundarnog to je više manje su neke statističke analize, statističke podatke, internet strane. A kod ovih sekundarnog istraživanja su najčešće u startu u pomoć informativni centar Agencije za strana ulaganja, Euroinfo korespondentni centar i mreža privrednih komora jugoistočne Europe. Ja mislim da se preduzetniki najčešće poslužuje ove mreže, a zadatak ove mreže je da pomogne razvoj i povezivanje regionalne privrede, organizuje sajmove i promocije proizvoda i usluga i pruža savjete. I onda kad mi nekako dođemo do tih podataka, treba da izaberemo gdje ćemo mi izvoziti. Nekako u praksi si izaberemo 10 zemalja i segmentiramo ih recimo u 3 do 5 zemalja manje tržišta i 3 do 5 zemalja koje smatramo se veća tržišta.
Nakon što mi sastavimo ovu listu tržišta gdje želimo da izvozimo, gdje se pojavljamo kao dobavljač, kao vršilac usluga, treba da idemo na ovu primarnu analizu, znači na kojoj dobijemo odgovore na veličinu i rast tržišta, pristupačnost tržišta koja je u tim ekonomskim vremenima veoma bitna, analiza konkurencije, jako bitna ekonomska i politička stabilnost, pogotovo koji imaju namjeru da krenu prema arapskom svijetu, geografski položaj tržišta i naravno kultura i običaji zemlje u kojoj ćemo sarađivati, sa kojim ćemo sarađivati. Poznajemo više modela ulaska na strano tržište, znači najčešće je izvoz, ugovorni sporazumi i direktne investicije. Kad pričamo mi o izvozu, znači poznajemo dvije klasične vrsti izvoza, indirektan izvoz i direktan izvoz. Svaka stvar, kao sve stvari, imaju neke svoje prednosti i ograničenja, tako da možete gore vidjeti prednosti indirektnog izvoza i direktnog. Kod pričali o prednostima, to su najviše ograničeno održavanje, minimalni rizik i fleksibilnost, a s druge strane smo ograničeni propuštanjem nekih šansi jer ne pratimo tržište svakodnevno, nedostatak kontrole, ne znamo šta se dešava na tržištu i nedostatak kontakata sa tržišta. Kod direktnog izvoza imamo prednosti bolji kontakt, znači mi smo tamo prisutni, imamo dnevne informacije, veća kontrola i kvalitetni poslovi prodaje. A ograničenja su veći rizik i veća ulaganja. Kod direktnog izvoza organizacija može da sprovede direktan izvoz na više načina. Ja sam tu ću nabrojati 4 načina: domaće orijentisano izvozno odelenje, inostrana prodajna filijala, izvozni trgovinski predstavnici i inostrano bazirani distributeri ili agenti. Kad pričamo o ugovornim sporazumima, tu se zbog vremena ne bi previše zadržavao. Licenčni sporazumi, franšizing je svima poznat, svi smo jednom bili koristili franšizne usluge, recimo McDonald's, ugovorna proizvodna i zajednička ulaganja. Kao i kod direktnog i indirektnog izvoza su i tu postoje prednosti i ograničenja. A najviši stepen izvoza, to je direktna investicija. Možemo tu ući na strano tržište sa kupovinom nekog preduzeća ili da osnujemo novu organizaciju i naravno i tu imamo prednosti i ograničenja. Kod osnivanja novih organizacija su najveće ograničenje, pošto smo uvijek u vremenskoj trci, znači pričamo o odlaganju, kašnjenju zbog pridobivanja nekih dozvola, potrebnih za izgradnju i naravno tu u tom obliku su i investicijski troškovi najviši. Gdje možemo se obratiti za pomoć kad idemo na strana tržišta? Najčešće se privredniki obratimo Privrednoj komori Srbije, Europske mreže preduzetništva, Agenciji za strana ulaganja SIEPA i u zadnje vrijeme, nadam se da će izvoz biti još u većem porastu, Agenciji za osiguranje i financiranje izvoza. To je agencija koja omogućava preduzeću, firmi da osigure poslove na stranom tržištu. Uloga države u podsticaju izvoza. Država po mom mišljenju premalo učestvuje u preduzećima koje su izvozno orijentisana. Premalo je nekih stimulacija preduzetnikima koji su izvozno usmjereni. Neke od ključnih mjera za podsticanje izvoza bi bile privatizacija preduzeća sa društvenim državnim kapitalom koja povećava produktivnost, okončanje procesa stečaja i likvidacije neprivatizovanih preduzeća. Veoma bitno bio formiranje jednog šalterja, one stop shop, znači gdje bi mogli izvozniki sve na jednom mjestu dobiti sve potrebne podatke da krenuo u izvozne poslove.
savjetovanje, usluga, edukacija izvoznika i razvoj ljudskih resursa, prezentacije iskustva i veoma bitno što već cijelo večer pričamo, da bi stvaranje mreže izvoznika, gdje bi se izmenjivale informacije o poslu, zajedničko organizovanje sajamskih promocija srpske privrede i naravno premalo se polaže na brendiranje, na srpski brend. Tako i usluga, tako i proizvoda. I na kraju par brojki, jer u preduzetništvu su uvijek bitne i brojke. Najveće učešće u izvozu Srbije po regionima, vidimo da je Vojvodina, na drugom mjestu je južna i istočna Srbija, Beogradski region, regioni Šumadije i zapadne Srbije i oko 1% izvoza, to su iz raznih krajevi koji nisu obuhvaćeni u tom dijelu. Najveći partneri Republike Srbije u izvozu su Italija, Njemačka i Bosna, a kad pogledamo šta se najviše izvozi iz Srbije, gvožđe, čelik, obojni materijali, žitarice, povrće i voće, znači surovine, produkti gdje je malo dodane vrijednosti. I ja mislim da bi tu sa pomoću vlade Republike Srbije moglo mnogo se napravi da se izvozi produkti ili usluge gdje je više dodane vrijednosti, ne samo surovine. Tako da to je s moje strane. Hvala lijepa.